bakunzi babohoka ukiri TV rero kanonye mbifurize igitondo cyiza. Turi mu gitondo cyo ku itariki 25 z'ukwa cumi n'abiri ibihumbi 2025. Birumvikana ni amakuru abagezweho arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Tuba tugiye kugenda tuba updating mu buryo bwihuse cyane, tubabwira uko situation ihagaze. Amakuru ni menshi cyane rero arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Tugiye kuba tuva imuzi n'imuzingo, ari nayo mpamvu ngira ngo mube tayari kugira ngo by'umwihariko ibintu tuze kuba tubigendanamo neza 5 kuri 5. Sindi butinde rero nyemera tuhite twinjira mu makuru nyirizina, by'umwihariko twapudetinga abantu mu buryo bwihuse cyane. Turaza gusimbukira mu bice byo muri teritwari ya Rohero, turebere hamwe amakuru akomeje kugenda aturuka, icyitwa imirwano ikomeye cyane yamaze kuba ica ibintu hagati y'igisirikare cya 23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kubikomosaho, turaza by'umwihariko gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Muraza kunyemera tunyarukiriye mu bice byano muri teritwari by'umwihariko ya Uvira. Turaza kuba tubabwira uko byifashe Uvira bimeze bite, turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka henshi hagiye hatandukanye, tugende tubapudetinga 5 kuri 5 tubabwira uko bimeze. Muraza kunyemera by'umwihariko turebere hamwe mamwe mu makuru akomeje kugenda aturuka mu misozi miremire y'iminembwe, tubabwire byinshi cyane bigiye bitandukanye. Turaza gukomosa kuri byinshi cyane tugenda tubapudetinga 5 kuri 5. Muraza kunyemera dusimbukire by'umwihariko hano muri teritwari ya Warikare, tugende tubabwira uko byifashe. Turaza kuba tubikomoza rero tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye, tugenda tubapudetinga gake gake kuko nicyo kintu kiba kituraje inshinga. Muraza no kunyemera by'umwihariko dukomoze ku makuru agiye atandukanye aturuka hano muri teritwari ya Rubero. Turaza kuvuga byinshi, tugende tubabwira uko byifashe. Niyo mpamvu nkeneye kugira ngo muze kwa tayari kugira ngo ibintu tuze kugenda tubyinjiranamo mu buryo navuga ko udasanzwe. Muraza kunyemera rero dukomose ku makuru arimo aturuka muri teritwari ya Rucuru. Nkabizi ku munsi w'ejo hari ibice byafashwe. Nyuma yuko ibice bifashwe rero hari amakuru menshi cyane by'umwihariko akomeje kugenda ahaturuka. Turaza kuba dukomozaho tuva imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira henshi tugende tubabwira uko byifashe 5 kuri 5. Niyo mpamvu mbabwira nti nimba utari wakora subscribe ikore kugira ngo tujye tugendana neza mu buryo navuga ko bwihuse cyane muri rusange. Ariko kandi nyamuneka nyemera nkubwire yuko tuba turi kumwe na muganga gakondo. Tuba turi kumwe na muganga gakondo, ari kumwe rwose mu bagukoraho rikaka. Avura indwara z'amoko agiye atandukanye, by'umwihariko akaba avura indwara z'imamarozi, ibitegano ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Mu mugani muri benshi rero, by'umwihariko kuri nimero ngiye kuba mbabwira. Mu mugani muri benshi rero kuri nimero by'umwihariko ariko avura indwara nyinshi. Umwandikiye nibwo bya byiza mukaganira. Mu mugani muri benshi rero cyane, by'umwihariko kuri nimero ngiye kubabwira yo guteranya, andika guteranya 2, andika guteranya 2 4 3, tewandika 80 86 84 521. Iyo nimero by'umwihariko yandikiye ako kanya uhita utangira guhabwa ubufasha bwihuse. Ariko kandi ku rundi ruhande i Washington DC ashinza u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa 23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano
y'i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize. Umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada bigatanze urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye. Basabye ko habaho uburyo bushobora buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka harimo inkunga n'ubundi bufasha bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe. Guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe, icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake bwo kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo. Banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeragaho nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 witwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange.
Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi impunzi zikomeje kwiyongera. Ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bwirukansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba, ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu